Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanid ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan! Madamdama akton! Napintasak mat gayam nga agpaiso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, ahitakman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anyat intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita Ay nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani, naurnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam, napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay,
Magbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgayam, Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Aywan, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing may. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagijay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagijay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tagdigo sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matgayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tabadom. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-ima sunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha?
Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, mat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, wan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Mare. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan nak tupay. Anya? Imposible mo't dayta, Mare. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro,
Ang artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-mano ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Nagwapo man nga agpahisuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di balay ti kaaruba. Ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga sawak. Kalat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Adda ka matlagayam diti balay datata.
Anyat gagaram. Agawid ta kanin, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusun ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklunag. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amo mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tani jay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsakan para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso ta kunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta mo ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud kabagais. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan maging inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay.
Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti kaanakam? Di mo tultuladan dahil di tatang mo ang kapsat ka. Na-enjoy na tibiyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na. Ang mama ngamin itden na nasaya dagiti bisyo angkal. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas tibiyag. Nasingpad lao na eh. Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Ah, apay kanungay. Naananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilag naknakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak numatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na doong parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod nanang. Nagsingpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabor lata. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit. Nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays?
Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no adda aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwana Isu nga inak to bayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang, Kyle. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang, Kyle? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingput dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay, Mike. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Ta mabiit ka amatay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. At dami, insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo, insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayabkas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramid ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kasjay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangarudang kal. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sa man na pamanagnag day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso asi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin anasing put. Agpakawala ka matayin ka anakan.
Kita anak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kuan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso ama di tiyag sing-singpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasing po dagiti matay. Patsen na kunak to makaka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Anya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko ayang, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Ada sukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay ayan nanang. Aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Matayak adagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan kal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Napertega. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kametan. Kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau.
Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng, tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Natao kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, Ay. takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka dagiti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di taoy. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad ken kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Naka-amiris ako. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbaggan niyang kalmaneng. Tantani ako na isagmak da po kang kuana. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kayatin tagbisyaw. Agsublia manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Ay, nananang! Nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang, ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta, kila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang, napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula. Nanang, iso aswertek, ta natawarak dayta. Kaslatay baknangen at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, wala ngampasig mo't nga utang tinggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atanay, kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia, tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang dama ngamin, ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idonar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saran. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya da ita marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, ada ijay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba.
Isu nga umay nalay karon anya. Wen mare, ibagak tukon kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena. 3,000 kan ni Tata Darwin. Kan 1,800 kan ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta. Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan da taramida ka. Naa, apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya, Alan uray ta para mo ila dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para mo ila kada tayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances, no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Ure ta kompleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang kan, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumatial daw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat to pa'y timparami jo kanyak. Iso ahusto lang jal daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrek ka Saan na? Pumayak la ko maagsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo! Anyaman di gagaranan aya. Nagsingir, awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. Adala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taing karo ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Kat anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika ti rumbeng nga agbain, saan nga isaw? Makauma ti pa nagrupropa na.
Iso nga iso ti makitkita nga umay dito balay. Memoryadok pa din ano man o ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Kinadda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawa am nga ti makipurdiya tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag na kita'y kalding kao, tanay, kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Ken amum aya ti ayan nagidi kalding kao. Amok tata. Kan amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inaldaw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayo nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, tao mayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat na. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka Nardo. Katagi na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan tautang mumot. Nagkuna ngamin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada ko na dyan, Nardo, inaramid ko. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bay amon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samag. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, barok?
Apay da ito asabong Nardo. Para ken ka, Nida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As si kati inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknak ken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na ka ikarik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Una. Na-develop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag. Di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yo. Wala, kaslakastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras, mapmapanan titawan, kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka, tamangan numarigatan kanton nga aganak. Wento ka di, madanon tulat tama ng darya. Aywan, agpadalosak inton bigat, naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mangamin. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mat kayat. Bagbagak nga rod mat daytaken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mat iti anak. Wan ko mga road. Ay na no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpet ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng. Kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpet met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na yung bagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawaan. No kasta nga alanganin ka kenkwana, sinaamon apay lang amin nga inaklon mo, no saan kagayam asigurado itiriknam. Kadyawutang ko nga ti pampanunutag. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ko. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa Nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng.
Ngamidag baybayag napunas meten. Narigat met ano pilitak ti makiasawa iti jak met ayayatan. Anya? Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan Nardo. Saan? Di na kumamot sinaan. Pangaasim. Sorry talaga Nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya? Ay, di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaan. Saan? Pudno amin nga ibagbagak Nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya? Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamaawatan nak Nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan? Makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo metlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi mo timimayan dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mon? Ay, Nardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga. Agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat Nardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso nayaw awan ang tiriknakin ka. Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat addamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. Wenangam. Imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tagkan. Tapno makisayan to lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta.
Di ka man nagpaati wain. Ano man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka mitin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, ano di yo kabaalan? Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Oo na nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kung naktupay ka, ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga road, tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumuten taginan na. Aginan na kamuten nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tay abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo tag ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karnay nagtangkad. Di namot inangir anay bag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano?
Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng agtrabaho. Ang mga numaupay. Malabay tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mo't taglutaw. Naib-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro den ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't konti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida. Naapgad ayan, nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya, nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tanay. Kurang tingay pang may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak met nga min no mabayag amaluto ti sidaan. No gumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min met Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto met ti kunak nana, ta inurasak met, tano agluto ak ijay balay mi, saan met akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana, madin sa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaak mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa iti inapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali at asano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron na. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong galadapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na makabailan taglutaw. Urag luto lat aramida medya balay. Ay kawan day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun nana. Ay kawan mala. Agkuyog tangarudan nga gawid balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Nasaya at adan ka duhak nana. Wan, sikat ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duwada pay. Ne. Agasaman.
Imbag man, tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre, matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaw nun me. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo di anak mi ah. No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod ah. Kabalan na ka no maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Ah. Iso nga one problema kan kwa na. Apay nga asap ti pabasulam. Si kamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Nagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawat na napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timbaad anumon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agram ka na. Ay, anay ko! Ay, nahagtal na kayo man! Anya kayo matyaw! Husto na ital kunak na, di kang pinungot! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Daytimat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaw na. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati ak. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidin yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya kumaita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta.
amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko, nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumukan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan na nang tawan pangkas tayo. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't tiada pang panunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day dya abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapo iti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day dya bakit, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't latlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka may. Kadantulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo, baraw. Wala na. Kasukatan mi maniti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay, anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair na jay alugan. Kadaanan nga min na jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawidan na kami na trabahador. Anya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Ania?